sanjam autoban. Slušate Radio Sarajevo. Sramo u društvu Leon Benko. Leone, 2 gola već u prvom kolu, prvom zvančnom nastupu za fudbalski klub Sarajevo. Kakva je tvoje osjećanje nakon utakmice? Pa evo, super, fenomenalno što smo osvojili sva 3 boda, to je bio prioritet. Mada pripremali smo se na dobrim terenima i stvarno kad smo vidjeli ovaj teren danas, mislili smo čak da se neće igrati. Ali evo, karakter je došao do izražaja na to što on se trener pripremao cijelo vrijeme i svaka čast ekipi. Dobro smo se borili i shvatili to ozbiljno i svaka čast i navijačima koji su došli u velikom broju. Naš 12. igrač podržali su nas i hvala im na tome i mislim da smo zaslužili pobjedu. Pored katastrofalnog terena nije ti bilo teško da postigneš taj zaista Eurogol? Dobro, mislim, drago mi je zbog toga. Drago mi je zbog ekipe jer je pobjedila. Biće mi drago da svaku utakmicu pobjeđemo. Bez obzira ko zabija, ja sam rekao i prije da ću se truditi maksimalno svaku utakmicu, pošto sad sam zabio 2 gola. Nadam se da ću ubuduće zabijati, to je moj posao i to je to. Kako je bilo igrati pred Hordom, otičao si njima nakon tog 3. gola? Kako je bilo igrati pred Hordom, otičao si njima nakon tog 3. gola? Pa ponesu te emocije, mislim da znamo svi što nam je cilj i 2:0 je nezgodan rezultat. Kad dobiš gol unese nervoza, 3:0 je već, to je već praktički gotovo i ne znam, nesla mi emocija i daj Bože da je tako svaki put. Samo žuti karton prije, to ne znam. Rekao radi reda da mi ga je dao, ne znam zašto. Hvala.